Bina kanina di haroro nami manang nasongod dia pe di haroro nami tulang na tulang pasal siti na sugata bulang bulak pengarahuna ocok sejadian na buyu pasatan itu amuna belen nami menguruti amuna rede nami saya tuat kemana bangko jadi somodi maju na buyu terbak kami boha di hitan nomor periban oga sak ya mereka memasang kompas anak perlusi sebelasnya kaburuna ini anak kedua anak bedamang mana obat tu sih. Iya, jadi tabur ni mana tanarong di mana sesuai nomor tahun memang imam mulak kau dah sunod nak patupa di ita nak baru kalau dia mengburu dan buru dia mengburu nami do akahela nami tumatung masalah sorohan nami dinaro hamuna di lopas sa 5 tahun ni dan tuan tadi bahasa tikion dungal daruli hari maride rikit si suara na pinatuman ni pamarintah tayo di manok pinasap mo na tuhami ko nang ginasutot hula-hula mo di sa tikyo alanidak terbaru sami amang guru doon di hamu amang guru alayang giat maride-hide hapor siya tayo dapat man di hamu akaridiki ko akarneng ro nalaw si pasadon niya mata magdua di bata asa dapok mason na dua asa dapok manamarhat tutulog marubiyan oras mahami kasuhudan na majalo ima tupak muna no pinasam na tuhami kita bayi Tuhan kami yang musika di nama lihat kalanihan nami ima disinamo na pinasam muna pangurugian di pasar maduan ni inadul tahun lasma rohamuna kalani magguru neng roma hami di nang roham masobat hami hagat tong roma mana binabi hamu agia sabi na ulina regat di hamuna akay rakon nami pinita di ulang tato akaar neng rom jadi nas bisa menonton pasaton nami akar naubar sekan ulah muna Tuhan muna rajanya akar memburu nami jadi dulu aku mamak pada nami sabi alang ada
kuasa hatani. Nami ala kacang hula nama hita akan obat kusi para lihamu mamang buru don jamu nak buruna. Iya. Hita hasil tu sopena. Iya. Jadi pembolon doa telah beromot. Kota Barat do ulah nama-nama kita pembolon. Pasak berarti kan. Bunga. Jadi apa yang pada nami? Jadi dia itu. Ala yang masuk na hula nami raja tapu bolon. Tulang naruh naik raja putar-putar. Rabdon tulah hula nama kita pembolon. Apa nomo naik satu motor babi jolon nasida. Jadi Salongan bir betul di misalnya untuk terlalu namin di sini maka jadi anda pada ada yang terpakai pada terus kita tulang jadi masa tamu itu benar-benar terus kita ada jalan oh dengan sama mulai tema dihamu buru lain marik dikokon jujung guna roro kami tulang roro guna marik bebas saya lakukan di kota lain berjor kekaringan dibuat tulang mulu eme nama ludu ketini orang skill rasa ronha rasa angkatan itu bandung rasa firmin na toki pelbol percaya ini mata tunggu ludu pak akab semuanya rasa niatan kami sama guru atau pun rasa kami ada lingkaran gak bisa loras tahu di timah tulang jadi Sony geleng di oh berarti baru tapi mah orang-orang bisa ya oh perlu dulu ya tiba hapus ada tuh anak 10 ada 10 jadi saya mah tuh marah-marah lagi 10 saya mah tuh ibu tona 12 saya mah baru turi 10 saya khusus menon namin yang saya ulos tuh ibu-ibu nami nasi makan dong kami ada dua halak langsung marasota dua halak buru negeri si Golina doang kita oke jadi tuho amak pertugang alah ada lagi Tuhan tak habis aja kami makanya kita hebat balik itu
Bukan kita mari pason, baju pang nama dulu guru. Gitulah. Inauk sahin na tuai boto nami di so. Jadi sinom nami itu amak kebere nami. Mudang bere kamu bagai ngula so. Alai pasu ketulang mano gula jalan. Gitulah. Ade. Gitulah. Jadi pastor nami ulang akka butumu di budaya nyari. Jadi sinom nami itu amu bere nami. Dawa do boru. Do hamuna namarang di mari. Apalagi susah ni boto nami on. Sinom nami dos maro hamu. Dung sari latu boto nami on. Apalagi untuk siduk tataruhon. Tinana para satu kinan. Iban na buru muli do isukut tol mabaga do parumen na. Alay mo sonon. Nasari matua nang marusungol di puri do di beren. Baga do ulam ni opung isi syahre. Opung isi siani na marusungol ni mana. Jadi poster nami di hamu beren nami. Apalagi tuh juang. Iya, perwatu lakta. Omarain pimpinannya kasude anggim doi boto. Jadi perluhanon muluharani hami hula-hula tulangmu. Sotung gabe aksudi nami duk tataruh di bulan nyari omakmo. Sohni dia hamak kamu betuana babaudan nate. Pasruan nami baik kamu kada bingkani. Jadi sohni mahata nami tuamuna. Jadi asa Domain na di sumur, najama di bondar, akka di hamung, tujuan naman di hamung kau kebacara terindari, dala si tolong piropan. Mata tu. Jadi saat so itu dong tu bortia satu di garas, pusat tamu losot tamu, sama kami ngomong panggawian, dala doa beras. Mata tu. Dari permisi kami. Iya tu masalah itu tu. Masalah setelah habis semua nonton. Terus nilohat. Oh, soalnya mana jatah. Jadi Baidamang ma Naho Bartusi.
aku tulang salima kamulateo mangen ana tenda aku. Oh lo. Iya. Jadi soni pere nami borua na dua marang-marangki. Naso asa mo tanto ke satu dito. Kalau kami madok sa tibuma lo sirok kami Kami tuh. mulai tulang. Asa makirap senadao magduma siya na jorok. Iya tuh. Sari basu-basu tuang mamu. Tuang kadiulang nyari duksiluk tataruhon. Omak mo tinan batau kinani dapat atau kami itu di Muhammad kabel kode. Kami tulang. Jadi soni mana saja kami. Karena tulus mengatakan kepada kami basu-basu. Kami. Jadi pasatan waktu udah. Iya. Ulos nalau boy sa pasaron namin. Kami tulang. Dia mo ang guru namin mani. Kami. Saya mau pertemuan tuanak Kami. bere bawa. Kami. Saya mau pertemuan tu bere boru. Iya tulang. Saya mau pertemuan tu kawapu saluna. Oh, mulai Soalnya mau lihat tulang. Jadi pertemuan tu anak salima semak na dulu. Pertemuan tu baru kalau tu sekarang perjuangan kota merokir sesuai dengan nonate. Tu pahopu langsung di sana pahopu. Ngaji si siapa lagi? Apa yang permusin namin? Jadi kembali. Pasatan ulos herbang mami. Ulos lima nampar tua kampung namin di sana. Dan mau gunakan nampar tu sih. Jadi. Narohanami titok tunai hindi dohong geleng na sarma. Oh, tulang. Boy me sama jalon. Kau nak tambah ni. Nana budaya di resmi tu. Iya tulang. Sarma tu anak ni boto nami sarima tu. Jadi. Sarma tu guru. Iya. Jadi. Atau mamai. Sarma tu anak. Sarma tu guru. Oh, jadi baca kamu na dulu 10. Kami 10 bulan orang malam ni. Bama. Lagu-lagu hubungi maman. Lihat tuh masalahnya di tulang. Saya pergi oleh mereka nama deh. Oh, ini dosa tak. Ibu tahu nggak betul. Jadi sebab mereka lihat dari rupiah, bahwa sama nama galau, soalnya ambil kembalian. Betul. Soalnya mah, sekarang dulu orang. Iya, jadi soalnya mau pu, saya malusi manget ya. Tulang daru nami rajai putar-putar. La soni mano tulau nami lola nawarangi rajai tak kubulu. Tulang tabasa inang naburju. Tung masalah rohanami digokon dan dijojo nami di nauk sarima dua. Burumuna ibagere muna ni basa tulang. Mari ide lasti rohanami. Bertaba-taba ni yang kamu Tuhan makin diaroromu. Sone dok ni raja di bawah kamu dok orang siburi tonti. Asa firman tutup poki baul-baul pasalongan. Firman tadi nami yang kumpul nama calai dulu-dulu naderi sikan nama kalian.
tulang asa besi tolong tu na perlingkungan di Siboro di Batama nama tua lu mai kasaluna di Parorong alani dia mula nami akara jaku dia mula nami nak bona tulang naruh nami ulah na posoke na marami nakki asa di sila muna tu hami terlumbol na dong ulos sila karapu si toro rapu ulos nahabang ulos herbang mangerbang matong tangannya matani Batama masuk-masuk hami anak komuna terlumbol na pinopar ni na tuwa dinaso tapos na nakaroka na pihak katulang doon niya mo punami agya masak sumpang doon dirajay diuloy di bata ibinita dulang tadi puliang ni inong namin na sa lima doon tibuda po taroka akan na sulapan roka ipasupasutuan dia kapag kariduan na lima ilehek doon Panginoon namin ang katulang doon diya mo ako punami alani mangulo sigaran namin may ako mangulo si kati namin taglumobi puparat na tuton kami ang una ima nalaw si masaton niya mata di bata aku dinongruha muna mamasuk-masuhami anak komuna hanggang tongro mahami masuk batu rajai alai raja namirang na patudur sinado kami anak komuna berrohami masuk batu dulu ni rajai alai hadani na totoido na madok dak sudi na puruk sakko jadi kayu balia dak sudah sebenarnya tula-ula tumpah sebenarnya na susadia alai titik na tinopa orang kelas di rumah mana sodia beno sopanami raja nami asima no tadi ko hima pasu-pasuna jadi oke emang pandai nami Gabi aduh pak itu sih Asaulihan mahatanan sa pagtutur mandokon bikin na tinongkong mahudong lesi rumah usoni bisa pandung sa panyaran namin nabupas ang tami pasok to mamate bata digohi mapasumasunan pasantay mapatikin ang tulad eh Maulia jema kita saat rata tuturaka soni marihanu maulia jema di Tuhan jada asalawan beruntung bilangan disopin mapokan di tarabunga kami menelungma di bagian situ na pinakaman ibadah. Jadi rumah untuk setuju oleh separuh umat wasata. Oke. Kamu Si Manukali tumpuan ni naik bos. Manukali baik panawan muni. Kamu pori.
Mga mah dari oke upatak na to aparasi dulu. Mau lihat matutu teruk tutuata merdeka pasai bisa hasilong rohana di pasar sari batuan ni foto nami nabustang di jeruk dari masa tikyon sorono hami ima tulang munas menut kalit gabe tulang beserta rombongan bunguan si raja na bos-bos buru bere lumawa kami di masa tikyon ima na marludu amang buru nami keluarga kami so hadir itu maruk konon si marludu ma di amu bagabi par korasan di bulian ni boto namion birma poki baul pasalongan birma tondi muna sebiju-biju ng pamomoan matutu bago na marhaltong nagatan birobian ari muna begabi si tuktong maamu marsi paluluan matutu amang baru gabi keluarga manik mau patotahanan non taringot tu ulos naneng si belang nami adat na hobar tu partuan ni iboto namion gabi tulang permisi bisa tokin lao adong silonok kultuak kabirekon dang daw songon na hangdok na ulari idikki parmopon nito salinay hudok tuhamu ak kabirek kuna tininggalon ni boto namion dos rohamu dibudian ni boto namion unak kubigihami hamu adong pergudu-guduan toho rohamu niyan namatian nama namatian niya alay kami mengondolon diberek ku amaserta perjuangan hodo bere nagabe tukuk di keluarga sonari akka anggi ibotong jala homa nagabe ama homa nagabe inabe atur pinggan akka anggi ibotong nagabe ila untuk habis pengguan itu ganai pos-pos na adong di hutang melucu dari anggota pengguan itu ganai pos-pos tiki mangulu dope itu anot tulu puluh dua kakak mau rumah itu anot dari tulu puluh satu kakak jedong doh patu pahamis itu siap tonga-tonga di pungwani mulu adong ulaun akan asari matua doh saur matua gabe yang masak 15.000 per kakak gabe jadi isun adong doh patu pahami siang dus irahanami doh na patu pahoni doh itu anot di tiki ngoluna jadi sumuni dihamuna akka pinokparna mulu adok kamuna naik mengihutun manurusuk pungwani hadiru hari macalon lor janami jadi menang nasabot dia pian non isi na tinggal di hutaon naik manurusuk pungwani itu ganai pos-pos ngihutun yang mon robo muna tuhami na jalon nami do pihamuna tong gabi anggota jadi dison pasahaton nami do songor statuten na adong dibungani 15.000 hari turun bisa kakak berjumlah mah 465.000 jadi katanya dah tua-tua nama dong otik spiriton di sini budang si butong-butong di habus surhon manang nasongod dia pina-pina tupan di punguan tu ganai pos-pos amat tadi batama nanangguhi pasu-pasu na di hamuna kami sada hamuna songod na naik unang berdua hamuna songod na tua manang ngahape naik si patu pamuna di napamor haton na tua-tua muna hamuna asa daw ni mana tutong na miya di tunga-tunga muna asa dami na siya Tuhani miya di tunga-tunga ni keluarga uwidinggan sa hatu na tapataruhon ang nungan na tua-tua munaon tu inadan pariyan na parasakot kinani so muni mahata siya kami pengurus doon na pos-pos mo lihat baru matuhun ni tuano lor janami bisna sadali gabe sadama tupa utusiana gabe siap sada tupa utusiaku 10 sada matmalako na marang-marang ini 10 sada sada matulani tuano 12 sada matupan uturi bilang 10 tolu langsung ni mana boy terpatat manukal ulos pas di tikyon mau dado pinokar ni daerah na sa tinatuo iya panutuyan na pagpuli iya ako siya ni
tulang. Jadi soalnya mang buru gak tulus gajah gerabu saat kami ramar pengen lagi batai asirohana mengagajang umur ni boto namion segumajang ma umur ni amo akapilok parni ni boto namion matutuk sa disolu sa umur tiyan nasa ko saat kami ada na hobar tu bertorni na buru ni boto namion sa oras na ida jalagabian matutuk. Jadi saat tayo mga tuwa mo na mga guru namin at wa adong silorong muna. Mau na ulos si tolong rapu dohok si tolong rapu. Raja nami tong nasomon nani dok munai. Pertamanya kamu turbutai. Asal apa di kami nang bubu bimani pilopor di dainang nasari batuor. Asa kadamat tong berita horas. Kajam nang berita gabe. Lam butorona pilopor di dainang nasari batuor. Raja nami. Alani dohon nami sama nilok nila tua-tua asabakon namar hanto na tumu niaga dan dirobia horas sami nama jalo eme nama ludu doho moras sifir nidodi sama ni doho ulos tolok rapu saya dirapai Tuhan tasikak di hamu nawang aneh sudah inna budung mang susakot dari Balia dan sudah inna ada doho uhum sisambahon tuhula-hulai tupe siwairam di tangan nasus hadiah raja nami doho akan ahobar zuhud nomor saudarai doho mual sitio-tio kalias mai raja nami molo tumadong di hami akateus tukoli peda madong di hami pakele nomon alai molo tumadong pe holi tugadana mana hinoli asadong muse benon name lau pasangapur rajai doho kumuan molo tuk sama defen menawai karsambah kami tualo bener rajai lasmarohani rajai dohonon nami sama nilak nilak tua-tua sititik sampah hodong nailai di rumah marang sama defen nawai karsambah kami tualo bener rajai saya Tuhan kawan abai di kita gudang parsapatu sama lima atas yang kami di kamu tulang nami doho bumuan nak pilingani para musik nami lau-lau nami mendapat tulang nami si manukali doho bumuan baik untuk sampai yang sama Jadi mula tema kalukon namin bago na marhaw itong nagkatatuloyan oras mahamu kami na magjaro tapi mo'y mahamu si kami na mga alin matutu raja namin kita ujung madang mo balik gabi raja namin ang permusin namin pinaw mo tiyo pinay tumanumatan baik daw na si tiyo ayaw matuwa sa atin ay baik permusin ka Jadi, bona tulang mo. Oh, Roma hita, bona tulang kita sirega. Jong mahita.
nagi marga Simanik gabe raja nami kami nungajonjong di julo dibagas namarapang namarjolo si bangkong nasay sina raja yang baru gabe sama si raja bangkong nami ima namar ludu asa marludu matu agabion marludu mo nangakasangapon tu saluna pinoparni raja yang baru marga Manik gabe raja yang baru dohon ma sana kas kedua asa firman apokki bal pasalongan firman to di muna saluna luju ma nangakapasamo ta matutu raja nami baru songon adat na hubar na laos na nami gabe raja nami nang sadaro hatta di nomor dia raja tolu lembar ma raja nang baru gabe mau pasatan ulos na gajang dahan tu raja ni perkelemon nami baik ma na hubar tu si gabe jono kalian raja yang baru ala di horma raja yang baru gabe persiat ulos na gajang sito rabu saya gajang betu berita horas saya terokma akka pinopar ni ibodo naimon titik kinanang rok gabe dokono ma raja yang baru asal situ masih kopa kolam para huna waktu sadia be namar ludu dohot ulos na gajang sito rabu saya terokma namang gogi pasu-pasuna matutu sangonima raja nang buru nang sangonima tua muna akaya nakun ni itu ano lumit ma doho perjuangan dohot buru sama sih Dangkar balas kami akan masuk doho akka holong mulai itu kami saya itu hatta mga balas sunakka nauli ho na ingat dihita na marugula buru ala ni doho nami sumanilok ni na tua asa bagok nama hantu na tubuh dia gatan di roya horas kami nama galau nama ludu dohot ulos tidakkan rapui di dapat itu hatta masih kak ini hamuna raja ni hula nami nama ada raja nami alarang prono raja iman dohot kami bertong tamada rohu dapat ni raja marsopa kami di 10 jari-jari ke 10 saudara cuma tujuh marang na dia benar raja ni naboy tersabuh kami kata ni nama tua nama dok dan sudah inna hudum nam susakut jadi balia dan sudah inna ada doho ubu si sopa hodok raja ni hula tumpe si bainon ni tangan raja taus marudut tu sangat sopa raja ni hula nami baik gondang sopai
matuasa. Ayo, Duksi dengan nombor dari marah-marah rasa. Duksi hasil kamu aja turi. Duksi itu bersiap-siap kita pas makan. Ayo lah, semua gua. Ayo. Oh, kalau memang bertak, arkamani. Ini siap turi. Dua patogas baru bere. Sampai kata itu. Tolong mo. Alam bebas kampung semua matutudi ang mumuna hasuhutan. Gami. Kalarono kami muna nyari muna. Lima mabuan ewe na berdudu. Asa berdudu berdudu pagdabian parhora asa pihak muna. Iya, kagak. Do boros bir mamok di balbalu apa salohan. Bir batam di muna itu mana apa mamuan. Batu. Asa yang bisa batu mereka pasti cuma di Simorong. Abang tadi watar sudah tua salut mau di Karoron. Langsung sama yang timurnya. Nggak sahab dari kami ewe na berdudu do boros bir. Sesama itu tempat dia dalam perhorasan. Apa perlu? Gami raja nami. Ala roham sakbonanya hari-hari. Gami. Bonanya harion ala pakacata dulu na ulos. Olo raja nami. Alay bayar kami rodo pagkalihan kami sa muara. Dulu ba sa padaro mamati. Gami. Sara matwana doktor masalam may sulit. Gami. Sara matu edani nabunan orang muna. Rodo ha? So di mamang baru lang sa pasahan kami. Dosis bang ya? Ano? Tole. Dari rombongan yang rusuk betul kan? Yang rusuk ulus ke tengahku. Datang ada bus nampak di sini. Iya, kalau makanya suruh saya deh. Iya.
Murado memang urusi akaleku. Murado lain. Murado urusi. Murado yang urusi asal murama rezeki dia akaleku. Matutu. Orang Panginoon lekku. Murado karena kompor. Dok borumon. Dok apa kompor. Dok songoni pe ulos dalam tak. Citi pas lupa. Ulang les di rumah. Dok songoni pe nama tanda kami akan pulang. Bona dari. Saya bilang 14 bulan. Matutu. 14 sahabat kamu pulang gitu. Mau lihat termadi hamuna. Raja ni hula-hula nami. Manang borani hari nami marga siap turi. Raja nami, Raja Belut. Kakas di gagasan ari nauni dohok bulan nading ganong. Ima nang sarima tua ina nami siap toma-toma nami. Marhide honingat tong roha muna raja di hula-hula nami mendapat kami. Nakkiningani raja nami bok kamu do songon nani dok komunai. Ebe na marludu. Jala somotang yang mulai no matutu. Asa marludu akafang gabe marludu do ho akafar horasan. Dihami akan amar-amarang itar logomi ma di pinopor ni dainang nasari batuan. Marludu si adong museda ho poras sibirni todi. Asa ada honon nabi somon nina tua-tua asa firma bukti bahun-bahun pasalongan. Asina tutu rohani Tuhan di budian ni dainang nasari batuan. Luzu-luzu ma akadalan ni pangamon. Raja Nabi dan terbalas sami akka holong mafilakimuna Tuhani. Alai hami mandokon. Manang nadi dia raja imaringanan. Tukang dola holong Nabi buat kamuna. Di bagasan kanyang muna ami terlumbumin na pinaporniday ng nasari matuon. Asamar hitir tong akatang yang munay. Karuni di akabas-baso na ho akabasamotan na walgay tujulan na riyon. Alani dahulu nami bagot na marhanto na tubuh di lagatan kerubian. Horas kami na magdalo. Akaeme na magludo na horas ito ni Dabi. Terlumbumin ma diulas sidorok rabui. Didagay Tuhan tasikak di hanguna mangalaya. Raja kami dan sudah inna arat nang molo ke holat tangan marsoba roman dapat torrajai. Molo tum holat tangan marsoba ke raja kami hamiro. Kata ni nama dua nama dok dan sudah inna funung nang susakot dari balia. Dan sudah ada doh si sopa honot hula-hulai tumpe sifat pangitangan nasu tadi. Alani raja nami las di sopa melulu berdenok tupakat kami. Juhuk namar saudara doho aitio. Manang nasongot dia bina bui terpasak kami sakami famurun nuna. Balias kaita madong dihami anggotius. Tukuli beda madong dihami. Alai molot madong pehuli dihami. Ugad dana mana hinori. Asabui muse benom nami suman maradot purradai. Alani sidiki siapa hodong nai si rumah. Oh ti susah dia benom naboi terpasak kami sobo di hukum nami. Dohok juhuk namar saudara dohok di mual si kepio. Tuhak mana baik godang dihita palsu-palsuan. Alani farmosi kami baik kotak sopo yang sopo abi raja di ulah-ulana.
nada di ruhian oras tahan na nagjalo ulah mengalami tugadana mau sekali mengalian mata tu tidak kenapa berdua kapas nafi di hamuna asal dikatakan huzur mana tutur ruhian Nala tu dia mua kadang tu nala tahu merku nala marat tu sisi ada apa pasaunya sampai nanti ruhian udah sampai itu ada di kota nabi sampai nanti bangga jalan tahu rasa mata tu oke dimulai ini memperu kami bangga naik kontium dan pasaran bangga musisi dua ya. Jadi hujung kami mak ulah-ulah nama-nama dekat nama-nama nak kesana ima semua orang do ulah-ulah foto sama sih ramah sebelah sini iya kami pinasahak mah kurajay mardas liroha mah hamuna manang na padu ijolo dos marwani rajay Murnigon sa Sadarion Pasamuna Sudena Kaya tamu sa pangaratoa sa Lorong amin ulang muna Lima sa Simamura grabe ng tulak Upe ulok na masakatan sa kami Ayah sabi ko muna roharuan tutur Sabi na pesta ka muna sa pagdahan Balok ni hari Nagdalida Simamura Miro sa hukaulat jaganin na udari bahay mga tulak pagar manihuak ka kami pagdahan ng mga Maro hamuna asa ajari hamuna jalan muna tuharuan asa dihului akatutuna jadi arong dua kami lima na merlutu maham dihamu persamotan do persaulian do tudulan nyarion jadi kon 50 sinagajang asa kajang muna kageleng nami do torok akapinokwang grabe natulang amuro magdokorot dolo oh Saya menguji selama herangan buanai kamu manangar. ano ruhiday mo sada pa tuwuruni na sidenna sada tu mahopu sunero boru ayo masih kong anak kon naman mo oh kami ulos nagaja pahami sa hula-hula namara lagi sinamora lama musik apartusi baik bu musik rock kerajaan
Ultima Soalnya ke dalam naga itu tangi yang sudah bata, dia kasus dia penopang di Botonamio, itu akan namanya satu harta mah apa di pas-pas. masuk tu raja nami. Biroha. Gabi raja nami. Bisa siapa suhi jabi sehari itu si ngomong nasa sinau. Matutu. Dia matutu mamit tawa masalah terobata. Duksal konot pataruhan na Botonamio, tu yang ada pasatok dinani, dia takut dia mau pasaulian. Matutu raja nami. Di haro nami di zona Manggoro Gabi tupa kami do ala orang luput lungahu pasahat kami nak kaningan jumulo ima Allah raja nami harbo bir dohonong batak song enggak dina tua bir mabok idol pasalongan bir mata dini hamu saluh na paparan ina koron sai zulu kabar pangomuan matutu raja nami jalanan ay pasahat pagpaso-paso kami ison hupatupa kami do ulos torok rabu ang giya matong torok pinompar ni Nabor Namion matutu dapat ni naong adongi hupatupa kami do amang baru well ulos sada may ano tuanak imasongan hela sada may tuang dina naso marhaso ho tadope ang giya mamit tamamaso anak tani bata sayri ro sirokak ni pagdina sok-sok ini manang doh di bebere nami buru naong markasahotan obat manasida sada marinasida parpumuan dua nai bebere ki nang nabola sirokak nito dudope sada marinasida songon parpumuan anggia makira pi siyan na daw mazo siyan na zonok ro sirokak ini parpinasida dungi muse amang baro di pahop tu songon pahop tu pangguaran sada mantunasida nasiyan anak saya man muse paopo nasiyan buru dungi muse takok namang baro di amang baro ko namaranggi saya matu nasida sama parkumuan so ani muse di iboto ni amang baro kunainan parkumuan saya matu nasida jadi welu masude amang baro aw na mahula-hula partoro jadi aw na mahula-hula parkudi di ngaranon bola tunna hira asik te do roha dia amang boto uli roha dia amang boro ko pinara taiton tubuan anak tubuan boro mamu sitok kameto matutu jadi di Soba kami di 10 dari dua tutup sinan tutup waduh fadil raja nami tak kasih huwat kami molo raja ya kasih huwat ada tuh si huwat ruhu alai raja nami siadus ni kami akan marangi somoni doh guru nami beri doh ibu beri nami terlebih ma pinopar ni dainam nasari matuau bapak Molo tupe holo perhidem ni paso-paso na mui na kalo siya raja ni na ulata. Saya dapat mati cek karena dumenggap tujuan orang saboy hina ris pasahaton ni hula-hulai perhidem ni paso-paso. Ima pakatayon nami raja nami kali.